Nalaka ka di nga sulbarin deti nga problem. Buyayem deti ta ipakitak no kasano nga sulbarin. If 4 plus square root of k equals 7, then k equals blank. So, sa pulen tayo kanunuan nati k. So, ti given ket 4, tapos inad tayo ti square root ti k, agbalin nga 7. So, solving equations. So, mabalin tayo ti ag minus ti 4 both sides. Tap no jj lang k ti mabati j side. So, agbalin no nga square root of k equals 7 minus 4, that's 3. Anat kaya na nga sa uwen deto eh. Kaya na nga sa uwen ket adahan no number nga no alayam ti square root na agbalin nga 3. So that means we just need the opposite ti square root no ket square. Get the square. So, ma-cancel yung square root kan yung squared. Agbalin na nga kay datoy. Tapos, 3 squared. Kaya na nga so, 3 times 3, which is 9. So, the answer na datoy ket letter C, 9. No, kaya't mo pa iti ado nga videos, follow datoy nga page.